thak layaku haino hai soiko talapatra ni mungui efiar khailaika Manu PS soiko talapatra no phio gyakhe grak sajarui alongo sobui tona nahar mungbai no dal bidal efiar khajak tongo Tipra Motha ni bukhaktwi yango digital sontras soiko talapatra ke buno phio gyakhe neta montri bubagrano kareibo rangni bagai blackmail news khayu hnoino efiar khailaimani thak layako soiko talapatra ni mungui hambai sengtini Manu PS phai sapaijak abokno chini political issue ya non political seng hani besangoi and Tipra sangoi seng kaisa memorandum eba affair khlaini phaijak seng joto hani besara gongoi se phaye and apni reason ongkha news independent channel bini edited Saikat talapatra bini mungri jeng kaisa affair khlaika Manu PS chini Tipra sarangno Chinese hunmani bagai te chini o hani brui rokno jemon Chinese anti hunmani bagai tai kaisa angke chini o habubagra Maharaja Pradyut Kishorni sakao je khoksitra bai samane tai bini royal family ni sakao je khoksitra bai samani bini bagai seng karak mazra rana bagai seng tini kaisa affair khlaika e hani basangai tai o jagao seng naye je bono karak ni slai karak sasti renang thong mazra renang thong jati khoroksa community no against juti access na thangke kaisa sikhabo manang thong jati kaisa ni kaisa against chalayatai kintu jeng nukhao jaga dra Saikat talapatra thangnai 15 and 6 March 2023 bini independent news channel Facebook tai YouTube bini page rogobo abo hai rezak gangkai 17 and 7 March 2023 bo sini royal family ni saka kabangma khoksitra bai bo silcha mani tongo bono tui nai seng bini news independent ni through tui seng affair khlai jakha Manu PS jati bono karak mazra rana hambai